Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu Languages.lu. Ech sinn Engländer. Ech sinn ongeféier 40 Joer al. Ech sinn e Wesekant. Meng Eltern hatten en Akzident, wéi ech 11 Joer al war. Meng Mam war aus der Schweiz a mei Pap aus Schottland. Ech reese vill. Ech schwätze ganz gut Englisch, Franséisch, Deitsch, Italienisch, e bësse Spuenesch, Russesch, Griechesch a Japanesch. Ech schu verschiede Pass. Ech schu Frae gär. Ech war just emol bestuert an hunn e kannt. Ech trinke gär Whisky a Martini Dry. Mei Lieblingsgedrinks ass Wodka Martini, gerësselt, net gemischt. Ech si ganz stark. Ech schu viel Courage a keng Angst firm Dout. Ech si ganz gut am Skifueren, am Boxen, am Judo, am Fechten an am Golf. Mein nächsten Auto war Bentley. Ech fuhre gär Aston Martin. 1959 hunn ech $4.200 pro Mount, an 2008 hunn ech $28.719,18 pro Mount verdingt. Mei Chef heescht M. Ech schaffe fir den MI6. Mei Matrikül ass 007. Ech heechen. Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu Languages.lu.